Usongan uperta hakan ki sngi bagi bana ke beladap ola ashibun ki khobor ke wede ka jinglong jingman to ka surok National Highway 6 nanti ka surok ka biya na clearat syarat syarabat syabat to ka jalan meklaya. Naklian jungi ngena masyu kini kini jing batai dan ki jing pensngo halo kan ka surok nrai mentangin ala dapi ba pen mudur ba pide driver lain unong ja jang ka kali ba komjuru unong le jing lai lembagan ka surok ka ki jing snow ko ki jing syam ka jong phi. Amat kalau ni bakal arfan terima tahu mana naklian ka seng KSU kan pelong ka jing ki apok clearan tak apa syutiat lendang Hamadan. Kum kadak man persya ya kajeng memarmot juga NHI halo kan disuruh. Ini ni tersang. Geri-geri nenek. Iya tadi katanya itu ya dat situ deh. Ngene lah. Biar lek ketik iki. Keras tuh. MDE government sak blok debul-debul. Yang kamera diem. Masih ada. Jom. Jadi ada. Prat sana ya. देखो भाई cái sạp yang sunu video đấy lại đi bye bye yo mau kenar yo बीजेपी सरकार से mau kenar कांग्रेस आने से अच्छा है kongres अच्छा mau oi